ćeš kopirati. Ajde. Božićna čarolija, Jana Stajčić, 2B. Kad Božić dođe, morate biti dobri i slušati mamu i tatu. Budite dobri. Možeš malo glasnije. Bio je Božić. Djevojčica Ela nije mogla dočekati ići spavati, pa je pitala mamu, kad ću ići spavati, a mama je odgovorila za minutu. Ela je odmah otišla se otuširati, a mama joj kaže, spavaj lijepo. Sutra kad se probudiš ispod dvora ćeš vidjeti poklone. Ela kaže, jej! Poslije je otišla van napraviti snjegovića. Kada je gotova sa snjegovićem, pitala je mamu, mama, možeš li pitati tatu da me odveze kod Mije? Može, rekla je mama i otišla pitati tatu. Tata je rekao, može, za minutu da odem na WC. Prošlo je 5 minuta i taman kad smo htjeli ići kod Mije, čuli smo zvono. Tata je otvorio, a ja sam vidjela Miju i zagrla ju. Idemo napraviti ogromnog snjegovića, kaže Mija. A Ela kaže, može! Evo je prva stranica. Završile su sa snjegovićem i Mija pita tatu, mogu li ostati? A tata kaže, može. Ela i Mija su otišle spavati. Sljedeći dan Ela i Mija išle su u školu. Ali nisu bila sretne jer su imale test iz matematike, a taj test ima 10 stranica. Kad su došle u školu, odmah su imale test. Evo. To je prva stranica. Veselo su došle kući i rekle, mami, iako nismo učile, dobili smo 5. Imam poklon, kazam njih. Otišle su spavati veselo. Molimo vas da ne pišete i ne crtate po knjizi. Hvala na čitanju. Autorica Jana. Bravo. A sada priču naše Kjare. Jesenska čarolija. Kjara već 2B. Bila je jesen. Djevojčica Mija je otišla na livadu igrati se sa prijateljima. Igrali su se muhe. Ko je pobjedio? Mija je pobjedila. Došla je noć, Mija je pitala mamu, kad se probudimo, hoćemo ići u Anjuš. Hoćemo, odgovorila je tata. Odgovorio je tata. Jej. Ujutro ne znam šta da obučem. Aha, rozu majicu i plavu suknju. Mija je išla u školu i rekla jej, mama, danas je bio najbolji dan. Crtež. Jesenska čarolija. Ako kod vas jesen, zovite ili napišite priču. Pa bravo, djevojke, bravo.